Amen. Nasikhuluma ngekulungiswa, sikhuluma ukuthi ikhona lento but idzinga uqoqodzwa ilungiswe kahle. Sase singena kulenye liphuzu lelingakabe lula la athi Jesu khona nangabeke nithandaza nibothi babe wethu wasezulwini alingcweliswe libito lakho athi inzando yakho yentiwe emhlabeni njengoba yentiwa nasezulwini abese kungena kuleli phuzu athi usithethelele emaqala ethu njengoba nathi sibathethelela labo labasonako. Ngabuya ke ngathi lasikhuluma ke bazalwane ngekulungiswa kwesimilo, sikhuluma nganakhona ukhunyulwa umuntu lomdzana, ngakhuluma ngaze ngabe kumntwana la ngembili ngathi ke umuntu lomdzana wakhiwe ngemona, umuntu lomdzana wakhiwe ngenhlebo, umuntu lomdzana wakhiwe ngenhlito lembi, umuntu lomdzana wakhiwe ngemagubu, umuntu lomdzana wakhiwe ngekungathetheleli. Lathi ke libhayibheli akakhunyulwe bazalwane, akhunyulwe umuntu lomdzana, akhunyulwe nekungcola kwakhe, akhunyulwe nekonakala kwakhe, kubese kwembathwa umuntu lomusha lowakhiwe ngebusha, lowakhiwe ngeluthando, lowakhiwe ngekunaka, lowakhiwe ngekukolela, lowakhiwe ngenhlito lenhle. Ngathi ke yembathane makholwa, yembathane umuntu lomusha, ikhunyulwe impilo yakadzeni, khunyulwe impilo yakuqala, aguqulwe nomuntu nebantu base babone ukuhamba kwakhe, babone ukukhuluma kwakhe, babone ukuthi kukhona into eqalile kulomzalwane lo. Namhla ke bazalwane ngifuna sikhulumeni ke ngalokunye ke kulokunye lokumadima kakhulu. Haleluya. So kumqo obe nesondo lakho nje lelithi wele wena. Angiwadi ke lawa alambava lokuthi wafuna uvalelise khona la sohamba ubungazange ugqwalise lutho na ufika. Haleluya. Buyani ke bazalwane sambe nesingenene. Number 1 ngicela sifundeni